Khubor step yepi wa ro ki pralog ki wasnyao suk wo up ki khubor wa phalla hau new channel ki khubor wa phalla ki wa kwa open snyao chapi next step wa da MOV ukhna like class wa da post ne akam ka lesbian ha Instagram yo pen be ne blackmail ki khna kan thai te tons dangi chi ki khubor Uwi ukhna BSc wa arpawis nem irta dacha kem u neida wa MKT u blackmail ye ki khna kan thai ki khna college na ka Instagram account thok ha ka wa da post ne ak ukam ka kan thai ka wa tho pralog lesbian Hadin wa da pinbe uki namo hadin wa da ngai ne chania ki wa ya chat ki wa ka kan thai uti ubru wa tip kam u prapanch na chapa u wa chong wa sa ha Fraser town da pan ne pha sendur uki da ki wa du ido namo ki dur ki wa klem sula Hadin nei te wanda blackmail uki dei wa maham wo bo yekiti ki dur wa pha ki dur wa klem sula ha ki social media ladam e poisa ki ya u kat kam wa pan ne demand u Unachapa to ukhana BSc final year hakawi ka private college habana sawadi weikat kam ki YouTube wada yo dapan na mo da demand happer di so hajar wa chiphaw hajar tangka iwi idur na ki te ki khana kan thai ki wa da pha ya ki nude photos yong ki pulit da ong ki wa uske no ki ya ki details ka bank account yong o khanang wa yo tip tikna ki wa hadu kat won tangka da deb yo na ki kan thai Ki pulit da ong ki le wa uti ubru da wai uya ka fake account namo ka account thok ha Instagram ka wa pertuit partiksha bora ha ubnai September yong usnem araja arpawi wei da pha friend request ucha ki kanthai wei da ong ule ya ki kanthai wa MO ha ka modeling wei ye u yarap ya ki wa thrang wo man model uti ubru da pha uya ka friend request cha ka wa complain dei wa ong wa ibertu yong uto ka pratiksha wei tho pralog lesbian u wei da ong ule ya ka wa ka society yo ben ko ya o nei da wa man lesbian u yo pen be cho cho ne yo phon yo pa cho cho ya ka uti ubru da pha u katu ka ni tali ki dur wa du ido namo ki dur wa klem sula dei wa kam wa ki ti ki dur to ki yong o Uti ubru da ong uya kati ka kanthai wadaw su uso haja tangka haman la ki dur wa sen ko ya o manda ong u kamte kani ka kanthai da pha ko katu ka ni tali ki dur cha o tangwa nei te won da snyao ko wasma thok kamte da blog ko o hadin wa da blog ko o uti ubru da wai won u da ka wi to won ka Instagram account dep te pha message u chaka dei wa demand poisa we maham wo bo namo upload yiki dur wa klem sula yongka ki wa da pha ko cha o lada e ne su poisa ko kat kam wa demand u kamte kati kan thai da lai complain ko chaki pulit we ki pulit da track ki ya o hei wa da poi ki chado chayung wa sa o we da yo ki le wo kem ya o ka perthai social media ka wakan ni bon ki bru wo pen be ye i tangwa amhoi uman iki wa cha pen be to uman iki wa husiar khnang wa yo like ina iwan ijia wa snyao si haden habon te du kini don he ki khubor ki wa kwa open snyao chapi next step ye ki khubor da poj wa kod e khuble ye phi baro snyao bha ham da mu ye subscribe your new channel khnang wa yo ten cho cho phi yo ye ki khubor wa phalla he ten panar khuble chi bon sngi wa su wa kmen ye phi wa ro